Ang kanon, tupig. Native nga manok. Kinsile. Ay dati manggayam na oh. Datay todo aya datoy. Todo nga utong. Datoy mat okra. Apay datoy ngayon niya ato. Parda ay kaslawan. Parda. Ay aya. Mayatag mula tamayo. Awon ta medyo nagtudo nya nang atamang garod. 20. Okay. Labuyo. Dapat iti native nga manok. Potato. Saban. Tupig. O goat. Mano dito ni rabong? Mano alam niyo ko na? Mano may sa baso aya? 20. No talong ay. Awan tawad na. 200 na lang po. Mano day tanay? Tapos ay Ano dito nga yung mas? Matang baka ma. Matang. Comforter. ay abal-abal na ito. Nahayon lang dito talaga inahayon mas. Bilangan talaga. Sige na ako naman. Wala naman yan. Siguro dalag din. 160. 340. Clumsy. Kalamansi. 50 po. Look nang nga ta datoy. Manumod datoy kastay. Mano piraso nga tanga niya may 1 kilo na dato. Ay, sige. Kulay pama dito, violet. Mais. Bago siyempre lang to eh. Sana. Bangos, mano ita bangos manang. 160 din, 150 ta kabasit. 160. Tadakal mo una. Atani ko tamtaman. Hindi wala yun. Kana si. Ano lakad to? Oo. Tutong. Ay, adobo. Excuse me. Mano ate bangos manang? Bangos mano. Ay, natanga. Mano dati bangos, mother? Mano data pako, mother?
Ata na ipakaw. Halang sa nga pulaw. Katagak man, adumat. Ay, basit mo ka. Basit lang pagbalinan na no. Abal-abal. Ano ko? Awanti palang. Pino singkamas, bungat singkamas. Ay awan. Palang. Bunga singkamas, awan. Nagawit tayo ko mo. Sili. Pangit spray pie. Kunti pa lang ah. Patok. Ay, dukyang. Haba. Oh, igaton. Awanti palang. Langit. Ay, awan ti palang. Awan naglako ti palang ah. Awan ti palang. Awan ti palang. Manungay nga ta dati ni. Niya ajay. Mano data pako? Pako, 30 ali dadaktil. 15 ali dadaktil. 15 datoy? Ay. Awan ti palang mother. Ay data. Manungay data kasta. Mga pulaw. Talaak man dati misa. Napintas nga ta data. Manumo nga data kasta. 30 data. Ay 30. Half kilo. Half kilo 30. Mga laman ti half kagudwa. Nabagas na gito ay manang. Yan po, half kilo po yan. Yan, Alin? Ayan. Okay, may sumulaan. Sumulaan. Guelas. Manunga deta sarguelas. Ha? Chayote. Karabasha. Ano dati ugot ti saluyot, brother? Ha? Ano nga 20? Ugot ti saluyot, 20 pesos.
balik dito na eh. Ito yung sayote. Mano dato ini oh, galunggong. 130 mo na, Ading. Dat Anla 120 data manang. Mama, diba ka malugi pa? 130 lang ate, 130. Kwentahin talatan nga na nalingi. Baka nang kwenta kasi. Chinese, 151. Sayote. Kailangan tugot ti sayote. Dito na. Katulay, dyan, nalito siya taga daw. Mano? Andiyan mo. Sarili na dyan, dyan. Banda dyan. Mano dato tabungaw manang. Depende sa size na ko. Oy. Mahaba pa yan. Mahabang payat. Ay maday. Ilan? 100? Kagudwa nga silay. Kita man na tamanan no. Kagudwa na nga ta dito. Anya pa eh. Prob. Nervyosa pero nagasang ibagada ka. Ugon. Nagasang. Okay la kanya mi ang dadakadwa mi nga madima kasi dano ko no na dati hindi ko. Sayote. Tay, dyan ka. Tikod. Hey, Siya, peparyaan. kalabasya. Oh. Manong deta. Ayan na kaya mo, sir. Ka oray sa dinno ditan 20 dato, 30 dato. Na Deda daktulon. Ado kay sa 20 data. nagninamot detan. Ilan Ah, ka bento. dato? Palantan. Atalat tagaruto. Mais na nga eh. Adatin nalak ijay. Mano deta cha sayote ngay manang. Ika di kayak mo din. Oray sa dinno ditan. Niya ma'am. Pinse. Sangapulo pakigdom lang. Mas masitas ni. Mas masetas. Kang kanon magkakito. Oh, mangga ni. Mano ata ni mother? Nasamit. Mano ti otong mother? 1/4. Taman aja kagudwana no. 45. One and one half. Nasamit dato manang. Hindi, pagkatangod na ka na eh. Nasamit. Malak manggarote may sa kilo. Dalo-dal man oh.
At daludal. 21 po. 20. Malinis. Malinisan eh. Dati kagudwa na ngayon natawad na no. Kagudwa ti alaag. Agudlo ka ng dalugan. Keret, keret. Pagpayod te kwa. Pudot. Kagudwa ngayon dyan, Minggaw. Ni, nalulum sa amot ton. Kaya pili ka po. Pag manok kilo mother, Kaisa. pang half kilo lang po. Sige, yan ay mga may 1 kilo karo doon. 15? Ah, mano. Sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siya